Hello guys, welcome back. Tunya kasi nung pen so ahile viewers ho le subscriber ho chunga ngaidam ka thum no min na aji chu part 2 kan tho thei te pouvin Tehse pa ho part 2 chu kanau pa hi lo na tong hin mun chu ma ke yong na tong ka hi in mun chu ma kaung ki khen kha ji wa kan tho thei ta lo na hi chi financial problem ne au khatum kha ta ja chu kaung ki khen tal de hin na कौन है ये लोग कहां से आते हैं tua hi cái dòng lâu lâu muna có mà tua hi video ai căng sim yang hin mai hong cái bộ hin tin chú ya canal telephone mà kan man kina tua hi tamasa mi cái call hi lo le mi coi ha cái hồ hi lo na cái thô hi lo cho nên việc điều hin tin có mấy na part 2 hin seo dòng kan bol tho de part 2 part tan na na Vietnam dong kata san thoin yong la koi ma na la dai lo du tua hi tho khi lo chi na video hin tin tua hi na ve het nom wa he le to tua ye bu a ka to ye ang ka tha di lo pi ji mai hong ki pu flashlight ki kho thu ra chu hin tin tu hap ta le part 2 chung so tho de hi ya ale cái thô khi lâu xuống anh về tàu tí lệ bye bye. Hello guys, welcome back to another sim. Today I'm going to eat. Hello guys, welcome back to another Tusim. Sorry, mukbang. Sorry. Welcome back to another. Hello. Koi to na kêu ha. Yeah boy Ni ma ka bol po toy ka phone ka charging a I lo kapi ko ma ka chen tin na. Nang cho khat ve ka ho no me ti a. Khat ve ga ke hu pi mai tango na. Henge le. Hello. But here. Em muốn thấy em thở cuốn bao thế. Ko kia. Toy suk no mama kan call suk no mama ching pi ki ti na. Ching pi to thang. It's okay, I will call. Ching Pi is going rhinoceros. Hello. Hello, Timo. Ching pi lo na no. Ching pi đi khi làm tao sẽ cái nào? Oh, nang na choi ta na che. Apa pun hian na. Aman zong khat. Pon an này dong ne, pon ki te san do hian na boy. Pon a te do hian na. Tu ti long le ama yang pon ni ne te ta. Abol. Pon ki te san do hian na, school kai ba nai ja so boy. Ole henge le. Nãy chị đang phone làm bao làm? Ole henge kho po no. Dude. Gex nuôi cô lưu cho all mọi ta. Ama ông bùi kịt vậy ta. Hey, ya kaden what? Hey. दूसरी कॉल पर सो रही है. Is sleeping. Hello. आप जिस व्यक्ति से Hey. Hello. म्यूजिक